إيرتولي لماتي توتو أكنا جيبو أبو دقي خدروا وانجي سلا درس بن كفتنيا رورو يسو نغر بقاين كزاري جمروجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلمدا خناتو ناتي مالجي خلمدا كن أصلي دان سنجاور بالله عليك اسمع أبا وانجي أبو صندور أسرب ما جرى أبو تكسلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه مالجي نبيتا ورنا عرب ستانيس ورنا فارس ستانيس غلطوما أن دبسو هم بيقو جيبو dubbii gubbaa isii yoo laalte dubbii laaftuu fakkaatti beete dubbii tana nama hayyuu nama self awareness nama lubbuu isaa beekuu tutuutu waan akkanaa jaa obbaleesoo waan dhugaa takka rabbiin si qunnamsiisnaan dhugaa san keessaa rabbii dhugaati Allah dhugaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhugaan qur'aana haibbatii fillah dhugaa tana eega rabbiin si garsiise fedhu abbaan fade irratti si faarsa fedhu abbaan fade irratti si arrabsa obbaleesoo ati dhugaa san hojjechuudhaan isiniin jaa haibbatii fillah ijoollee muslimaatiif wannin isinii dhaamu'anii aqiidaa teessan irratti safaaxaa hin godhinaan isiniin jiibar mujaamalaa sin godhina abbaan godhu haa godhuun isiniin jaabar kana faarsitaniis kana arrabsitaniis galatoomaa an dubbisuu hin beekuu jechuun bara dhugaan itti jiru kanarraa an if duuba hin deebi'u aboo warra dhugaa dhugatti beekee dhugaa jala deemu baaxil baaxilitti beekee warra irraa deebi'u rabbiin waa taasisu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu